Shalom. Nande bapa turang rasenina menjuah-juah man banda krina. Jumpa ka kita mulihi ibas mempelajari Mazmurta guna wari minggu si semal si pe-10 waluhken. Ija Mazmurta menceritakan man banta maka uga tabehna restuhan uga sedap kal restuhan. Ia perkuah dengan perkelang. Maka gia gundaris tetap dengan kita libas masa-masa Covid. Marilah tetap kita berpengendes man Tuhan, sebab ibas yang calit kekelangan si tuhu-tuhu. Maka nade bapa turang resenina, mari si pelajari ras-ras Mazmur tayenda. Ijendai buat kami nada dasarna do samenengan F. Janadam kalang ate si tetap mahuli kampak isepe jana kalang ate naman kerinati napana nanamilan tabakal Tuhan nanamilan tabakal Tuhan karina singgeluhar na leman bandu saja ibas paksana ibare kendu pangan nasi cukup idada kendu tandu ipariang kendu pusu kerina singgalu nanamilan tabakal Tuhan nanamilan tabakal Tuhan bujur kap kerina perbahanan Tuhan ibas kerina si bahana ia dempar kuahate kampak si arlabuh man bana dahar kap iya si arlabuh man bana alu tutus ate nanamilan tabakal Tuhan nanamilan tabakal Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia gelulah boara roti saja, tapi arah tetap kata sini balaskan di bata.